Ia e toi whaatalofa atu Samoa le atu nupele nei taimi o le fiafi la whaasausaunga ia i pa ia lau whengaluenga le atua le ngata fo i lea ia o Kalesia ese whai o na o le tino fo Garissa whai o na maua le nei poro kalame le nei lava fiafi whaatalofa atu fo i paanga umalawa o le Global Kingdom TV lo mafuta mai pea i aso taitasi ma taimi taitasi ia ma fiafi taitasi o la fo i tai au umalawa ia whaatalofa atu le tātou TV le nei fiafi i le anganga whaaloalo. Mātou te whaatalofa atu fo i paanga umalawa o le tātou TV o na ua whai o na maua le nei wha moe fo i le nei fiafi. Iwa toi amatali ai ia pokalama le CKA Ministry au kilani nei. Lo wha pēnā na au ina atu i lungo o le tātou langolango o le tātou Global Kingdom TV e whaalau i loa i lungo le ea, mātou te whaatalofa atu ma le nganga whaaloalo, ia vea iau whai masui fo i o la o whaingaluenga pa ia le atua o lo mātou ngā lue whaatasi, e ngata fo i lea i o whaingaluenga o aoao e le ngata fo i lea nei au talavo o lo mātou ngā lue. Ia i nei taimi sa whapena o na whaamutari ai le nei fo i tautua o na o tuatuangia fo i nisi fo i o au nanga wha le malo le atua. Ia le o toi maua le nei amano le leile nei tausanga, le luafe luono, ia le vi inga e fo i lawa i le atua. Mātou te whaafitai e fo i lau te talo, Samoa le atu pele, ia o tama whana uma Samoa lo whapena o na alala ma papa au le ngata o Niusinei po o Teroa, ia o se tue fio le nei larolangi, mātou te whaatalofa tuai, le suafa manu malo Yesu Keriso le tātou li'i mo le tātou whaola. Ia au na fōi ma taitai o le ampasa o le malo le atua so se tue fio le larolangi meise Australia, o long fōi le fōmai, te tia e ngati fōi le whalitua manisio la uso lo ngālu e mai ai, ia whaatalofa atu le tātou CKA o kilani nei, le nei e fiafi, mātou te whape atu vi ia le atua, ono nei tausanga o tātou amatalia, ia lo wa ia le anga le leo le tua o le ata ina le ne fiafi ia o le fa solo ai le tatou por kalame o ne manu fu i tatou taimi fa fitai tele le tua lo matou tamae leo i langi o matou to mo le leo no le lei o matou mai fa soa tu la upu e ngato la upu ia a o lo ngalo ina ia vea le tua le nei tau tua o se tau tua na ia ai se fina ngalo ma te ina ai le tua se valauina o se tasi e whaau au pēa lana au nanga au wao le malo le tua oi mea uma lea le li ie lo mātou wha moe mātou te talo foi le li ie ia natu mle mana lau upu le nei e fiafi lu tawina ai mātou uma lava toi ti matai foi le mātou au nanga pe a whai walaf pe i taimi walu le li ie le mātou te talo tamai ia isi nganga ia ina le tua i lau fionga pa ia le ne fiafi wa la upu o lo ia ile mana maleola le ia lo mātou tamai mātou talo foi le nei ala ata ina ia vea se whamanianga le tua i loa tunu o wō mai ma sani ma paanga ia i mātou tato tasi umanawa i foi le tua whaatonu o lau ala ata lau ona ia Mikaele le tua ma whare tua yasa ia vi ia oi whaavau mea umanawa amene amene Haleluia. Ia Samoa tunu pele. Ile nei fo i tausanga. Ia e le o se suinga lai titi. Ai e iai le manatu i te tau fo una tatu toi tepa ma toi wa ai. Ile ama atamataina maina le alofa le atua. Ma le tau a matalia ma whailoa mai le atua lo na maa lo le lalolangi. Ia e tau fo una tatu toi wa ai lai titi. Pe wha pe whea na o mai le maa lo le atua i le lalolangi nei. I oi Samoa e le toi tau wha i loa le fionga pa ia le atua te tonu foi i le tātou pukalame a CKA Ministry ia wale ai lava se Samoa e le sila fia le fionga pa ia le atua ma ua tele foi nisi wa tauina ma mana malama ia e na toi la langa lava ma toi whawhautua atu le tātou pukalame ia vea wha malo si au ia te oe e wha malo si ai le tātou au nanga i le atua Malona fina ngalo pe ona iai le tātou au tū whaatalatalo ina i nei fwoi tausanga i le anga le leima le lofo le atua o perfetanga whaamisia i le whea ngai ngā tuai. Te tonu ia o lua pasi whaafia lau whaitau le halu luma ma le halu tua ia ai o le pokalame a ia na toi whaamanatu ia ma toi whaeloa ia te oe
ia le au ngā tele o le Mesia ma le perfetanga e winga i le malo le atua mo i tātou. Ia tele o taimi ia wa e malama fo i le malo, te fo tele o tātou, ia wa pei o se pitau ia te ia le malo le atua, le o ina, ma le whaatulangana, ma le ola ai, ia ai au ngā fo i le nime to e la langa ai tātou to e wa ai tua. O le le se saunoanga le atua e winga i le whaamisia po le Mesia, i le whea inga tuai. Wa le malo le atua i le whapena au ina sao mai le atua, a mai loia te tātou, i o ngā kako pule lo le aisa. Ia i le fuafuanga le atua i lona lava fina ngalo, ina ia awala mai whaamisia, le malo le atua e ala ia Keriso Iesu, o tātou wali i ma le tātou whaola. Ia o le nāwa i lunga le tātou ta upu, tātou taratano ai, o pero fitanga whaamisia, i le whenga inga tuai. O maua le tātou tusi whaitau i le kinese tolu whai upelima, ia o te fia whaitauina whapea mo i tātou, ina ia tātou ai ai. Ma ia esi i loa ma esi le fia Samoa, le aia le i se mea whaafua se ei le maia e le atua o le malo le lorangi nei, aina tā pena mai le atua, e ala i le whaapero fitanga, i le whenga inga tuai maua le kinese na nā e tolu o na whai upu e lima, e whaapea o na whai tawina, mo i tātou le nei fiafi. Kinese lima, sorry, e tolu, whai upu e lima e whaapea o na whai tawina. O se le fia, sorry Samoa, la tunu pele. O te whaatupuina le whitanga i a te o lua ma le whawhine. O lau whanau fo'i, ma lana whanau na te tui momoina lo ulu. A o oe e te tui momoina lona muli vai. Te whaafonga Samoa, i whai upa suma le lima le nara kene se tolu. O te whaatupuina le whitanga i a te o lua ma le whawhine. O lau whanau fo'i, ma lana whanau na te tui momoina lo ulu. A o oe e te tui momoina lona muli vai. Samoa le atunu pele o le upu whaapelwhetanga lea a lea tua. Ina ua sila mai i le whanaunga tangata. Ua iai le tūlanga ua se ai lumo lana silfana. Peira no whai atu se tala Samoa. Ele i au mai a whaafua se ila ele antua le malo i ona lima. Ai sa whaawala mai i le Mesia po o perfetanga wha Mesia i le whengainga tuai. Me voi la le Samoa le atu nupe, le whaaftai i le antua, i le tāpenanga mai a hea o le malo le atua mo i tātou. E iei upu fo ia Samoa, e ta penga whaafafine to anga. Le alu ingo ia upu. Langa a tango le tinao le a inga e ta penga se fuafuanga ma se ta penanga. E misi a le kamame a uma. A ele misi a le tinao na ta penga mea uma mo le whamai moi. Pe foi fina ngalo le atua mo i tātou Samoa le atunu pene. O ia ta pena i lona lava fina ngalo tuto tasi. E ao lava i na o mai le malo i ate i tātou. I le ta penanga au auna le atua i le whengainga tuai. E au wala mai perfetanga whamisia i le whengainga tuai. E aina le au tu whapea le au tuina ai le tātou mta upu le nei. O le fatu o le whawhine. For the seeds of the woman. Tio ka whai kau aku whai whapalai. I whai upu nā sifuru lima. Whapea. And I will put envy between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. O te tuina
whaatupuina le whitanga ia te o rua ma le whawhine. O lau whanau fo'i ma lana whanau, na te tui ma momoina louru, a oe e te tui ma momoina lona muriwai. O upu whapewhetanga ia ina ua tātou tilo tilo ma tātou wa ai Samoa, e awala mai le Mesia, po o le keriso fo'i i le whengainga fo, o le pewhetanga lea winga ia Yesu keriso lo tātou ali ima lo tātou whaona. I le te le lavala o tausanga, pe afe, ma afe o tausanga, ono, wha, afe, lima afe tausanga, talu ona iai le pewhetanga lea. Ai sila Samoa, sa iai lava le taimi na valo ia ai pe na whatau nuhina ai le pewhetanga lea. Ma le tele o taimi i tātou te le mwhai o na tātou toe wa ai anga i tua, ai whaafitai le whenga tuai wa ana le ai le whenga tuai. Ia le ai fo i se whenga fo, ai sea, a wa o mea umalava i whailoa mai e le whenga tuai. O lea o toi au mai e le whenga fo, ma toi whailoa mai e le whenga fo. Mea moni lava o lo fina ngalo ai le atua mo i tātou. Sila fo i Samoa le leiva i tau pe o na uina atu tātou po kalame. Nei tausanga wanu pea ma le lua i le tolu tausanga taluai. O tātou tala noa whai maa whea i le malu malu lea. Lona tolu lea le ato e whausia nei Jerusalema. E pe o na tuina atu fo e tātou po kalame le tele o aso. Ia, ma iei fo ila wanoa e whape atu a Yesu taimi ia o ne e asi le iai. I le taimi le nei e leo to iei se malu malu i Jerusalema. Na pau le whale tatanu la iai, ma e iloa atu ilungo le TV, ma news i o le malu malu tatalo o uso Jerusalem, pa le Islam religion. Ia, o le na fo ila malu malu tatalo. Ele ilewa o na whaatanga ina e ila tou i le fo itali tonunga. Ia nai tangata Jewish po nai rapai a Utaia e whaatanga e o te talo ai lunga i o le maunga la. E tele a ina paka ia nai rapai e i lalo le wall fo i lea te vaai atuai ma sila atuai news pe fo o na o iai nisi o to telo i tātou Samoa ma o na le atua ma whawhengainga ia malato te talo ai lalo o le lalo la lea o le pā o le wall la lea si o mia ai le marumaru le si o mia ai le Jerusalem pa Jerusalem ai le o le marumaru le o aku le ke vai aku o atu ia le o tātou tangata ma ave iai mo me o prayer request ma ifo iai ma pi te talo iai i o le wall le me le fwe ka o le Wailing Wall ia po le e ilisi ona taun e whapena le manatu le angana i le aso na sa iai e su moro na oso o ilungo le maunga olive whafsa anga i malu malu i ia taimi ai le i whatama ia le fale le malu malu le na toi whatele he rotar sili sa peisa whamatala atu e lau so Yesu nga te mau el matai o lo fufa whapea atu ala tu tala ia Yesu le aso va il malu malu le akako makwase kia whai o tele kau kia o lunga kau kia o le tala ave so ai la lang peisa mea o lea o fo ele whapalangi pilgrims fo lea e pei ua avea o se mata anga kau uai onga ole fale leo le atua po le malu leo le atua te whatele he rata ia atonu sa ia se manatu o le au so e fisilia ngifa pe Yesu seki ia kako kua makau ki ia kako malu leo o koe whai he rata whai tau le mai sila isa mo il matero ne alufu whamaltali Yesu oi o le fale o le malu leo ko ki femi kai mai ia whai mai po le aso uloa e iai le aso e le koe e palasasa i lalo masolo ia al malu le eise maa i lungo le sasi maa. Ia le alana tātou tiro ma tātou iloa i le taimi na inveita i Roma, ma solo ia i Roma le malu le ana whai e Herota. I le fitu se fulu eiti, ia ma wha le au ngā ina i lava, mai ua i lava ina le to i eise malu. E o mai lava i le aso le nei.
o tau vali atu le nei mea e tau whapsotai le tātou pukalame le nei fiafi. Ono tasi ia mau te tauna tātou loa ma ave iai so tō tanga iai sau sila. I mea o lo tutupu le nei vai taimi a mata mai le na vai taimi. E uia ina pe ua faisi ma mau ua ono afe tau sanga talu o na tupu le mea lea ma watu ai le whaperwhetanga lea e lea tua i lona nuu o Israelu. Mia o mai voi tātou wa lea o tātou whai tau ai ma whao ngā lea fionga lea tua e whai ia tātou e kāle sia maloto. E wawa ai e pi fōringa e le umistai. Le ki o fwoi whai mai le upo le tusipa ia e whianga fōu e tutusa lava i lumo le tua ia le aso e tasi ma tau sanga efi. Ai tu e ma au whaula iai. Pe ele i umitele se va. Talu o na maia le whaperwhetanga lea. E uia i na ono afe tau sanga. Ia e pia se me pupu ua e lau oe va ai wha le nganga wha le mawhau whau. Ono lewa tātou ia i le taimile nei. A le ua uma o na whaatau no ina le perwhetanga. Yo foi la le ala no na se atu le nei fo I mata upu ne fiafi ma fea le malu lea. Ona e iai le manatu nisi. Ele to iai seisi malu e to e fausia e utaia. Ona ua pei ua whaatama ia lava le malu lea na whaaleanga ina e Roma. Ia ma ua iai se manatu. Ele to e fausia. Ai o nisi foi. O iai lo lato manatu. O walo iai le fionga pa ia le tua le whaperwhetanga. E to e fausia le malu. Ia ai e ile taimi o le perwhetanga. Ia lea la o ke to i shea le lia fiafia. E wa ai whaperwhetanga wha mesia. Ile o maina e le tua o le maro ia te tātou le neila lo langi. Ma e wa ai le nei taimi o tātou bola ai mo to se fua ai. O leo a matalia le toi fausia ina o le malu no na tolu. The third temple will be built. O la wa umang instructor uma mea uma na iai le plan, o uma na iai fai taulanga, o uma o na iai la osi taulanga, o uma o na iai povi. Me uma lava o tu la fono uma faa le tūlanga o anga faa le auna I te tonu o le malumalu. Lawa uma na tāpena I ai Israelu I le malumalu o le tonu mea. Ai o vesili la mo tātou. O ai la lea o le a mastai I le malumalu mea. E il perfitanga le whapena le tusi Isaia, le tusi Tanielu ma le tusi whaalinga whamaya pe a o tau wa ia lea. Le mea pa ia I le mea whaatau suwai, ma le mea le petia, ma le mea leanga, I le a aipa ia, longo winga o te tau na whaea hea o tātou. Sa moana atu no pere. E leo ni tala whaafāngongo le fionga pa ia le atu. Ia pe fui o na awina atu na inisio au na I le aso, ma le aso, I le afiafi, ma le afiafi, lungo o le tātou kolopo Kingdom TV. Lea yo mea moni lava ma le whamau. Au fo ini o tātou se tia inisi fo I o awa onga e whapea. Ia wale I le tu e fio mai e su. I le inisi mea whapea koe kupu. Ia sa moale atunu pele. I le whapea ua whaiale nei poro kalame po nei tātou au nanga ina ia tātou white nai. E ilungo la fionga pa ia le atua ma tātou whibisa iai. Ai te tau na tātou loa. Lea ia le moni ma le whamaoni ai o na fionga pa ia le tu ese lapa. E tu sāla ma le sairi ngā tangata ia o ia e fuafua lava ia. A ia tātou aia. Tātou te vava ai ai la fionga pa ia le atua. Lea o tātou loa ma tātou mautinoa. E moni lava le fionga pa ia le atua. E fui leo anisi mea tātou te fuafua ina sa moa le atunu pele. Ia tātou toi su e lava le tuspa ia ma tātou whaitawina. Ai sea, le anga o iolo I ele moni. O iolo I aile le whatua le antua o lana fionga pa ia e tātou te vava ai mata. Whaftaina I au auna le atua. I e fu I sa mua I malai le ngata o onga. Ia
ma le whalau te leina o le tomai le fiong pa ia le atua ia inisi mea le io le tātou sa i ringa ia bo ofo iai le sa i ringa na io nisi fu na io tātou tamā mātutua ia po nisi fu au na le atua ma whawhiangainga ia mālo le tawivi tātou lava ia o whanau o tam whai sa i ripea le fiong pa ia le atua ia au ia ma tātou ia i lava seisi mea tātou te so e mai ai le mea moni ma le whamau ia tātou tilo lava i le fiong pa ia le atu. E ala la o na tui la langa atu ia le malu lea. Le anga le tele o nisi i whapea e le toi fausia ina se malu na to. Sa moa fie whailo atu ia te oi. Lea o ready uma lava mea uma. Toe a o le saininga o le taimie whatu lai ai ia male lau e tonu lava e te tau ona whatulanga ai le manumanu. Ai vai foi le te min fai si e Solomona le manumanu. Ma e vai i Jerusalem le mele o ia ngei le fresale a Jerusalem. Ia o le mea umale ka o le Temple Mountain. Ia e vai foi le maunga Moriah's Mountain. Ia o le ewi la malea lena a mai ai e Abrahamo na tali i o Isaako. Ia maosi ai le taulanga. Ia e sa tau fia le atua ono o lea lava la e iai ale po kalami le atua e le o mamoe a o le atua lava ia na fio mai e a mai le malo le atua ia tato e foi le whaftai le atua le na fio pa ia o na moni ma wha maoni ai foi la i le area lea le Temple Mountain lea ia matato o loa matato vai ai i tua atu la o le loto a talu ona faia ia le pe foul fa founga mai ngā le Temple Mountain le tu antoro ia ile hiol ngai me ka Kolkata o kalvalia fo istasi ngana o ina lea sa fa sa tau tonu i lava Yesu Keristo le tātou li wharo le ilo lea pe ana faia sa ta penga fa to anga i le atua le lei ia le malo le atua mo tātou ia fai la lea ia ore perfitanga fa mesia tātou mita upu. Lea wa kako kilo le nefiafi, ma le tātou autu o le fatu o le fafine. The seed of the woman. O lo tala noa la le, tala noa e winga i le wha perfitanga i le wha nau mai o Yesu whamaia. Nā te tui moina le ulu. A ma fafine lea. Yesu na tui moina le ulu o lenga. Le ngata lea sa whaia ngā a mio wha le tonu le i etena. Ia o le ngata. Ia ngā muri vai ea. Haftai a Yesu. Awa o nei perfetanga. E moni ma wha maoni. Tātou tilo na ia. I nei perfetanga. Sa perfeta mai i le whenga tuai ala mai i le fatu o le whine. The seed of the woman. E tala noa mai i lole le kalatia mo tātou le nei fiafi. I whaitau nā atu mo i tātou. Ro mawana ngā i le karatia e whai upo e wha. Kio whaitau i nā atu. Sa mo le atu nupi, le wha pia. A ua o atu i le wha atoanga o tausanga. O nā wina mai ai lea e le atua lo na alo. Na wha nau le whawhine. Na wha nau o nofo le tū la whono. Ina ia wha tau mai e ia i e o nofo le tū la whono. Ia vea i tātou ma tamawhai. Waila le fia tau sanga lea na mai il perfitanga le whan mesia. Wha mai le wha mano si antu, ma tusi antu le apostolo. Paulo ia kalatia. Le perfitanga na le sa tau whaalongo i ai fo i taru mai le amatanga. Lea wa wha taunu ina. I le wha nau mai o le mesia lea i le whawhine wa nofo le tūlafono. Ina ia whaatau mai tātou ma vei tātou ma tamawhai. Whaaftaila i le antua awa i le o se prokalame fo i lea se tangata lea nā lai o nā o mai le mālo i mo i tātou. A le whina ngalo lava o le atua. Whaawala mai i lo tātou wali i o Yesu Keristo. O le o tūlanga le whaapewhitanga whaan mesia. Ia e telo nisi teimi. E pēi kako ke le fie fo ile to faitau ai akako kilo mo tātou vavai ile moni ma le wha mao le wha maia bo o ile wha atoanga o tausanga
ala lea na tātou tilo ai ai. Le fo ila tātou sauni e whamanatuina ia le asa fo ina maliu ai e suke riso. Lea na awina mai ai e le atua pio na iai le mau fo ile tātou. Le tauno toina le rumna. Ioane le na, wha lava na lofa mai o le atua le rolangi. Ma awina mai ai lo na alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi whatuatua. Sa mona tunu pele. Le aunanga ia hapo kalame o le maano le atua e pio le tātou iai le nei fiafi. Ina ia tātou iloa. O le maano le atua o le fina ngalo le o le atua mo i tātou. Te tau na tātou iloa ma tātou vava ai. Le eisa tā pena mai lava i le atua i le amatanga. Ina ua wha le tonu ni tangata. Sa o ia lava i lo na fina ngalo. Na tā pena mai ai mo i tātou. I le arela ua tātou tile tilo. Le fia tau sanga sa pero fetanga mai ai le tusi lea kinese. I le avea lea o le fatu po le sida o le fafine. Ua avea nei ifa mai a ua o iona po. Whanau mai ai le fafine. Me voi la le sa moa le atu no pele. Tātou te whafta iai le atua. O lo tātou au auna i le atua o umana tu umata manga mea umalava i lona fina ngalo. E le ileo ni plengi profesa mangi skola o le tuspa ia. Ai o lona ia lava fina ngalo ina ia ola tangata uma ia te ia. Me foi le ia awani o tātou whaangalo ina ia nei pia fitanga. Pe te fuka ko whapea ia ua uma le kaimi. Yes, sao. Ai a kako ko tilo ma tātou whaitau. Le ai o loo online lava mea le atua. O ana plan, ma ana fuafuanga, o ana perfitanga, o ma whai o na tātou tilo ma tātou iloa. I le moni ma le whamaoni o le atua. E tu sai ma lona fina ngalo. E luka le nai ono, ono whai butolu ono, te whaitau ina whapea. O le nei, ia muti vale lo o tau alofa. Pe o na alofa muti vale, o lo o tau tamaa. Wa, aua tau te whamsino atu, ono o le whamsino mai ai lea o tau, aua tau te whasala, ona le whaasala ina mai ai lea o tau. I o tau whamangalo atu, whamangalo ina mai ai lea ia ia te o tau. Me fwena lea tā mo sa mo lea tunu pele, o le taimi nei o le taimi o lea, o le taimi o le so whaatasi o i tātou, o tātou wawa ai atu le fina ngalo lea tua malona malo. Te lea o taimi i tātou te whaangalo ngalo le fio mai o lea lii, ua fio atu o i le rangi, le fo le sauni o ia to e fio mai. E pe ona au na atu nisi telo tātou pukalama. Ia sa moa pe ona sauno atu fo i tele fo i o na le atu e lunga nei TV. Ia i leo se au nanga fo i le tātou te fitotoa i ai ma tātou tu susili mai. Ai o le au nanga i nei tātou wa ai manino. Ma tātou whaalolo ngia la na fio pa ia. Le angole tele fo tangata. Ia ua tutupu ai whaaravelave ma avea ai la tau matangata ua la tau whaitio ina la fionga pa ia le atua. Te lo, o lo whaitio ina la fionga pa ia le atua. O lo whaitio ina fo i leo le atua. O lo whaeleo ngaina fo i leo fufuanga le atua. Moni mai la na fionga pa ia le ali. El me fo i le lango le atua le nganga. E tio fo i whai mai la onga i le whiaringa fo. E ane tua, e le whae mangaroina. Ai se alango le atua. O le tua o le nganga la vai. Me foi le e ala na toi la langa ma toi fangu ma tātou pukalame pe fu na iai le sa vali kemiso. Ina iai se nganga e manu malo ina. Iai se nganga ia o atu iai le ola. Iai se nganga ia o atu iai le mala malama. Iai fo ise nganga ia fa malo sia matapue. Ona o tātou fa malo sia i lunga o penga te whailangi, e ala i la fionga pa ia le atua. O le me fōna lea whaftai i lana upu, o le upu o le atua, o le upu e ola, o le upu e lapatai ei tātou i le aso, ma le aso, i lea taimi, ma lea taimi. O wa sila sa mua le atu no pele. A unua i tātou ma le fionga pa ia le atua. Ia. E whai asu kistana. Le fionga pa ia le atua whamaia. O tātou, o tamato i whane i tātou. Pe a o noa male fionga pa ia le. Ia o nei upu na lafu. Na lafu e o na le tu. E wha a fōringa mai. E wha ia si o ngonga mani tinga. Ia
ai e rola a fai au noa lai tātou ma le upu o le atua. Ia o longo inga la o whaapea na tātou. A tonu e reise se fia pe a whea se re o e le zon kama longo inga. Ai se ala alo inga le upu. Pe a fai e au noa i tātou ma le upu o le atua. Me vo le Samoa, ia pea o na toe fatu i le nei tau sanga, ia ma toe so o antu tau au le fionga pa ia le atua ia te oe, e ala atu fo i tātou pukalame al sike e ministry. Ia e toe va ai perfitanga nei. Ia e toe i loa ma ia tātou mauti loa, nei sa tā pena, fafine fato anga i le atua. Ono le maa lo le atua i nei au mai e le lalo nei, tātou te ola. Ia e fo ila le tātou fo ia le tātou pukalame si kei eile nei fo i tau sanga. Pe o nei mea ia le ua tau whailoa atu e whaapula pula e. E te toi wa aima e toi loa. Ia o kero whai ako o lo walu i sala elu ua sili aima i ma ae kero o lo wa aili tuspa ia. Ia a toa i mare alu i sala elu ua hati li ai o na matango fie. Ma lui tau ina i tātou. Wa wha mano si ai tātou. Ono le boni o na nafion pa ia. E pila le ona toi tau wha. I reila anto le tātou po kalame fo. Ia le malu la le iei ne. O le taimina le nei. Ia olo o i le wha taratara no pea e le malo i Saraelu. Ma le pale mene. Ia maisi vaenga paki o Israel. Ia le malu lona toru le nei o le awhaia. Awa ia inisi, ia o nisi fo o onga i le fiong pa ia le tua. E le o Yesu o le ano fo le malu le. Ino pia na mai le fiong pa ia le tua langa ia i tangata whema ia. O le ano fo i le malu lea ma wa vea lava ia o ia o le atua, sili atu o ia le atua. Ia ma watu ma iai, ia pa ia ma mea uma lava. Ia sa moa ele o se story le mea. Ai va ai perfetanga le li. To titi whatau nuina fo e tasina perfetanga. Fa mai a ko va ia le mea ino sia whatafu. No inga o kaunga kua. Tilo le fionga pa ia le atua. Au kilo fo ili si. Runga la kala fa ko awa e ke share ma e supporting fo ina ya una ngai awa ke ave kele o la ngonga i fo i se me fo boy do se tasi ia e winga i perfetanga ma winga i me tupu ai kilo o la fionga pa ia le tua o la fionga pa ia le tua e maua uma ya me o lo fa tu ulu yo tato na tu moto fina pela le lo fa tu a fai ke le ohango ai le mere sa ka kalongo ku le malu lea. Ki fa pe o la mea. La ka kume o ngā maua ngā mano. Wa e iei me tupu. Io e le sika kume o ngā wai le ka ke le o fo ia ngā malu ka ki fo le iei ia fo ia. Lau fata fai taulanga. Lo iei nei o ona le tua. Lo to fai taulanga fatasi ma to fai taulanga fatasi. Ma to tapo e fatasi. Io e ai e ala ona to fa manatu to tato bukalame wa le ki fia haru nge o ngana kula nga kile ia nga le Dome of the Rock like kile ko ile ila lungo le fale le ia ole fale talo nga la Musalem ia e fa kai wa ole nga lengo u liva ele po lu ni tau sanga talo nga ko fa kanga le va nga ngai tangata yuta ia o atu lunga talo lunga o ia sa mo le atu pele o nge i ia ni puka fa pe sorry pe sa o pe se le vai sa o dispa ia sa o perfitanga o ka ko wana se fa manatu la ai ke lo moa ka o sa ili ke le fo nga me ke moa matali le atu le mela fai fo yo e ka ma fa ni to sanga o me ngi ve si mai ai ma pisa mai ai la fa nga renga manu ngi ki vie mon ile la fa ya e kali ale tuspa ia. Aleluia. O tele foi o mea ia le tuspa ia. Ia leo ko kaku sile ma. Sile i sa moa la tumpe. Ia leo o kupu. Leo a maka o ngali i mai. Leo kaku wa aia i utanto mata. Ka i ke ofa au ia le
Lui tawina oe ma e whapei fo, oi, sole. E sa o hana fionga pa ia le atua. Ia ka ika ia, o vaku ma se lau pa senge le sa o le fionga pa ia le. Ka ko vai li vai kaimi. E mea o ia ia le whapera o whakungi o kaku kaimi wa, lei. Ai o taimi ai, taimi ngā. Pa ua i le tangata ma le ustai, o i ngā sa whitai ia i tātou ai whawhitai le atua. Na ia saunia le awala, ma whapewhetanga au mai au ona le atua i pe aola mai perfecta. I whamesia lea e au mai ai le mālo le atua mo i tātou le whenga tuai. Ia lea anga kuwawa ai ai. Whatau no wina lava i le whenga fo. Pio le eila le tātou au tū le nei fiafi samo. The seed of the woman. O lo tala noa la le whatu lea. E ui ia le i tai o le whalau mai Yesu i le whenga tuai. Ia wale wala ia Yesu e tu sama le perfetanga. Le tātou whalongo mai e le karatia whamea. A ua o i le whaatuanga o tau sanga. Bo o ai le ato whaina o le taimi o le atua e au wala mai ai le Mesia ma a fio mai ia mai le maa lo i le laulangi le nei e ala mai le fine pe ala mai le tula fono ia Maria. Whaftai. A walanga o le o maningi i le tuspa ia i le tuspa ia ka o le offspring o le tuspa ia la le te le whaitaua i te lo tātou o le seed of the woman. Ia tātou wa Samoa i o le fatu. We all know the fatu, the seeds. Na o le mele tupu mai ai le la au. Ia ai o le offspring ia i lo kakuro ia kau ke lo le leia oa. O whanau. No knowing. Lo tala noa ia Yesu. Mai la lo mo le mau mai le karatia le nafa mai a. A o ai le whaatoanga tau sanga. Lea la le pewhitanga le whenga tuai. Ia ua whalia mai a te tātou le whenga fōu. Wa ua uma na whanau mai. Wa ua mai ma liutu tangata le seats le awala ia Maria le tina. Ia lea ua tātou ai ne. Sa moa le atu no pele. Ia. Ela o se whatu fo i lea o le tātou au nanga i le ri. Le mālo le tutonu. Le mālo le atua le na fifi mai. E le Mesia o Yesu. Whai loa mai le larolangi. Ia e se foi fofanga le atua. Na wha awala mai ai. Lona malo ia te tātou. Ke leo isikai mea kau kaka lona malo. Piwa kau ke le o kako mawhawhau. E mawhawhau le whatu. O ngai loa lea. E vai foi lai o ngai Yesu. I le whenga inga fōu. Tara noa ai o ia e winga le malo whatu se mea le whatu. E tupu. Tupu teli. Tupu mawalunga, tupu laurolo i lo lea. O nei mea uma, o lo tala noa e winga i lea, i le mālo Yesu po le mālo le Mesia. The message is the kingdom of God. Me foi lea ia, aua ne i aua tā la e, tala le i o le mālo le atu. O e mawalu sulfa whamea, e tala i nandu fo ili nei tala le i o le mālo le atu. E o atu i tu inga unga le larolangi e whai mamoni mau. Ono o mai ai lea le ngata. Lo winga. Ko anga e moni mau. Hallelujah. Ka ika fo i le whautua le ngaluenga le atua. Lo o ako ngarua i mangisi o uso mana i o tu whawhine ia Keriso Yesu. Ia whalau kele atu tala inga le tala leo le malo le atu. Aua i umai a kako. Le iu tātou tau aina, i ina i tātou wō, i ina i tātou friends, ako o tonu ngā ruenga, o aonga, o tālonga. Ia tātou tālai ai tala leo le mālau. Ino o isi kaimi upi wa kako wa very greedy. Mga o hanga kako wa, ngā loku ani ngi o le mālau le. Se mālau o le mālau le atua. Ai o le mālo le o le atua sa moa le atua pele. O le mālo e te tau na tātou wha lau tele ma wha sara la watu le mālo le ali. Le ana sa o onga mo tātou ni fiafi. Tele lawa ni pervetanga wha me sia ni whenga tuai. Ia tātou te tilo ia i le whenga fo. Ia e tātou te wha lau tele i pearo wa ai le mālo le atua. Aia, wha ftai le atua. Pio no fa ya tu fo sa mo la tu pele
uma na fifi mai ele atua le kalame matangofia e ala e pefitanga famisia ina ia o mai me whenga tuai ia ma whailoa ma whataunuina le whenga fo ina ia tātou iloa o le malo le tuai le ai e li whapeanga grassland me voila le ia whapeanga fo kako e amaka mai le whatu e il pefitanga whamaya e le isaia la me tino tātou whalongu mai whamaya e le ai fo ise mea e ngata mai ai lona mai wa ilo o e lea le afio mai Yesu le to mamao mai ia no fo tupu le rolangi atoa o le tupu leo mea ia o nga ele koe kara ia lo le se malo e sea langa le ka kuwa ia le na tatu tala ia ma tatou a mafuta fatasi pe afia fio mai Yesu olo o to soifua pe alo wa ila ole matango fio le me lo fa o ka kongola bongo se matua fala tele la mulma e wine le tala le yo malo le sa mo le atu no pele o ke fayaku ai ai si mi fa tu tumbu lo to fa ku kumu le malo le ai se le o le awala la papa le o tanto ia ke viso Yesu e fi so tai umai me e lo ia la kama kala le fayaku e le fa peo se tala le afai tia isi fina ngalo pe onisi taimi ua avea le malo le atua makako alofanga kangula ai pi fa mua i makako kale sia malo o le mea la waku ua avea le mea ka o le religious le mindset ua avea ma mea vivisi e kangaka vivisi e ilungare vivisi e imaro vivisi ai anga fa pe ngai fa e le malo le tu e si ya ga ko le malo le tu e o mai la fa o le fa tu e la ka e voilà le ya ko foi el tala Ioane foi le baptismo fa la ke kilo ia e fakile la vale le ngo sa kala ia cha la la go welo ia ele o ia le nga la nga a fa la mai o ia ingi lo langi il miso o le afio mai po Yesu me vola le ia ke le fa tu ia Samoa ke le fa ta se pu ma la foi ta ma lo le nga go ia kalis ia ka ko fa mo ma lo le tu la o isi pu kala ia o kul malo le tu ia fai al malo ka fai alo malo fai ka ko ma fai vol malo le tu le malo le tu sa mo le tu pele ia o se amatanga le na le tatu CKA ministry le fu tau sanga ela ngona lava le fia share uma tu ia o ni te ngalo lava ya so ia ko ki me la au le tele ka ko apo kalame le la wo ia tu ia pea ma le sel lau fu pe fetanga mesia le fenga tuai o fa taunuina le fenga fo ia ai ki mai pe la au ya stofu te tasi ia ni fu o na le tu o le afengai ia ma to ngar go fa tasi i fa so fo e va tu el fa tai na mafuta mai na o na ia manisio wo ma paanga ia fa maruru tu foi ona o wa le to e esta so ta inga na yaso mata sanga wa lia ona ole to inis fo ya me malo le ni time fa taile mafuta mai ya le tua i tuti ma faiva to toe na to fo malo longa ole fiafi ia ona le tua le ngata ka le sifia ia misio wo ma sani pa anga na fo va yaso ka ma lo malo si fa wa wina pe le tato mta o perfectanga fa sia ile fengering tuai ia e fa tonu wina i fengering fo ono Yesu Kristo ma tu tamai fo ile vinga ia te oi fa taila opu o ma tu va ai ma tu loa e moni lava la o fionga pa ia mau perfectanga ai mai se lo ma lo e fifi ma ia i tonu perfectanga fa sia a ke viso Yesu lo ma tu fa o ma tu o nanga ne fia fo ile vinga ia te o Yesu mau le fata vai o matu tangata
lo suava suafa Yesu. Amen. 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 Ia manuia fuafuanga ma malolongo na fiafi Samoa le atu pele soifuia tatu filwa in lava Yesu. Faftai.